Ya mntwana. Baba wami. Sihamba njani? Hayi. Kuthiwa ubuhlo badlaliswa yonkazana ususeza. Ugqokisa icepezana wena ufuna ukukhomba. Into yokukhomba iqala kathesi. Dala. Usina wakhala ngayo ndoda umalala. Wazositshiya emhlabeni umdala eqala ukukhomba. Nakho umuntu usibile namhlanje lala ephupha uSamsoni. Lakudilayila. Ndoda uyazi ukuthi ngikhumbula ithena lena phela udilala mhla efika kanti nami ngangkhona. Wo lapha waqhubeka. Angihlala ngikutshela ukuthi uSamsoni lezana bazenza izinto futhi. Ndoda odilala ndoda wabasikhanda ndoda. Kuthiwa waqhamuke ngokoqwa. Ndoda odilayela kwakuyilabani ukuthi umuntu wakho nangakhomba namhlanje ukuposta same time. Same time sekufake kuma social media. Ndoda odilayela ayidilana ndoda ngeke uyabona the day I will never forget ilo leleya dilala lo Samson. Kuthiwa waqhamuke ngokoqwa. Ndoda phela umntwana onanto waliphahla. Wayithwini. Waliphahla ingakho wayetshela njalo nto yamaphahla kunamaphahla la amanye abefanana ukuthi uyabe ungekwehlukanisa. So vele uSamson wayehlala enjele ethi ndoda udilala vele ngiyamfuna kodwa ngesaba ukuthi ngimtshele ngoba mina ngisebukhosini. Yeah. Ehlale ethuma mina ethi ndoda abetshela udilala lapha ukuthi njani. Sifoko lwesnacks. Ngiyagcwala lesimatch. Yey. Manje ezegundinwele kanti wagundinwele nguye nti. Kwahamba njani? Kuthiwa khona waqhamuke ngokoqwa umntwana efakele nzipho. Umntwana ngoba ngutshela umntwana nantu benesifaca futhi so. Enesifaca efake naloko kuthiwa amacocomelon lokho kwabomama lokho. Cocomelon iwigi. Lokho ungathi kuthiwa ngamakhekhomo kumbe ukuthi. Khona lokho kwabo izinto bomama okuzenza bebe kahle. Wazazi into zakho na ndoda. Umntwana lwana ndoda echawe kwa. Ngicela ukubona umuntu egqoka iqwa ndoda. Umntwana lwana ebhampa ndoda esenze nje uyazi ukuthi umntwana lwana ukuhambona umuntu uyabehamba uyasibona isihlahla lesani side. Ebhampa njalo kathi yeqeda amandla kamdala. Ngathi sasesisangene umntwana wayedakiwe mina so la man. Waye actor lo wayedakiwe la.